Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Kedau kebakongsan bau bakkan singlen siang upoi penyesok syaka United Democratic Party bat penkre banyak konyak election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council na mau kendro constituency hi kadai bu umyok tiket nak kiwai ki party. Habakran kajing elang penyesok syaka UDP haka arpusau terik ukula lengkot arja arpusan ubakkan sing ubala syakram haka election MLA arja arpulai nakaseng NPP ulaong. Bamenta ke NPP kalapen benar ban penyekun na kekuremu MLA bamenta jong kemau kendro ubak bantai dorling do. Ulaong bakiwe ki parti kila pen benar laki kertong bat kila ai jengmut bo unya kun kumu kertong khamseng ru kadon kejing keno baki day jong ke NPP. Oleh itu, boleh keren buat ke Voice of the People Party, nrai ke nega parti kalau kentat ya u. Ngakwa ban pensyai sepiro. Bahaga ni kekenta. Bayo pimi nang ni. Ban bu jingkeli. Bat ki weiru kin bu jingkeli pi balai banga phedno syaka UDP. Kata gadai ke reason bat kata. Kabagi paipa kin bu wat haki comment section yang ki sibit dal pelaj ke social media. Nrai perkat mapig. Nadu bangalong kumnongkit seng bahalang hamo pun. Ban ngaladon haka political party ki babun ba. Ban mentaro. Mudur mapi wai bangidai ki beriu ki bakwa ban syekriu pat ba. Kajingkot kawan. Ngakwa ban itu ipi. Ya kan election mentang. Lada ki lapan syai pat ba ban mislead ipi ki ombali kunti seng. Kabanongkong ngakwa ban ai ke jubab sepi pin jubab lem ki perlok haba pirung yeng rusen. Ke NPP la yeng ke kurim jong lokal lemele. BJP ruladon kandidat, Knam ruladon kandidat, Kongres ladon kandidat, WBP ruladon kandidat. Teladang ayeng hanong nuru kamdon juga haba ngakwa sekri ba. Kedon giba ajimut panlat kentok yang independen. Nda yang independen pet kum yu we kandidat daga boong hapo mau lai ki we mo daga boboram ki om NPP tu. Sangap sya kena dalam kuntaro. Ndala yang hangnir kum boong ba titos sibun ki jing kena. Dia kata ke parti pat ke bokut yang ikinong pop ki batelot ki barem ro ir kan kwa ban kentup ini. Ki bakwa ban yakun ya kena election kibaduna man penbahaya ki menang salam tementa temudur pi gawi pir habagam khon le no tompi ki we ki parti kila dap kesit kila don ki kandidat kabumud hangni im tagajing kena im tagajing kedogdi hanga ngam soyede om babarok ngibyang no dah persai om bagi biang lut hakan ke sela jo kejing im kejing ya jungi kum ke sela partai ke bangi kamai keji hakai yeng kesem ke kur kejan ke longkha ke longman ke longbriu wan briu bad hak political party ke bangi dai ben yan hak sanyi semua kamdon kejing biang bangi dap kejing tuna tenamar kata lada yeng independen rumlang lada don hakan ke parti rumlang dan satu rumlang tindon partai itu ampi kan nongrem ke bakrau ke bangi yeng mengamen suah hagawai ke parti upat ba ulak syai lambak lava wat sengu ingan keren kendet mo bagi om simbet kepisah nau badu kan sing ya bam puk kene kepisah ke bakung takum ni kita ki juga berupan mentangat hai pat ba pli syai lambak la ngawat mlien ban syai lambak la upat ba om biang ndala mentapan utau boong bala sya terwasan klur ngam trek mentapat ni betrek jeliak lah dan dia keren sungai ipat pak ndang sya lambak labi sukum badukan sing bong kesembol bapin itu siminit ngala keren menswa demdai ne jet siminit ya kesembol bandalami nak tu mesin tebot wan sing lajong bat sya kedulu pokok leti saya dah bandalan yang bud pim lewat yeno piwat yau tu beriu bapila penjob ndai ya ke parti dai kata gede kedong rem jong alas election ndai pat ba pediang ya kejing pensai haga bekut
Usai ilam bakla how ta wasai kud boam hakmadu play ngam tre san klur. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.